No bagosori ba rugby niko bagendrete wetieria bosiweke mirano kia Minto Sevens ekiokera korekana ime ya Gusii bune nchira yemo yokuyura ebyegwa byagosori eyo ime yorogongo rwa Gusii ase chitimu ao chiaerikirie gwikirana ase ebimina nibyo tumonyore Daniel Omwaga na roboti urwo chitimu ao nigo chigendrete na maigiria matindi ero kwirigania bwikiranu obosibwe chigosori chiri chia rugby echia Minto Sevens echio chirakorekana ime yorogongo rwa Gusii kokwana ayemo asayemo negetaseni against Soccer TV munyakirebo obwe ekelabu ugia Akisi Rugby Club nigo atebiribuna nigo obayarigania bwikiranu elio bachikonyaro kimuke banyangongo bwe chigosori echio ochia Minto Sevens. Tumejiandaa vilivyo kwa hii mchuano wa Minto Sevens ambao utakuwa tarehe 1 na 2 Novemba. Vijana wamejiandaa vilivyo. Tunawania kupata umaarufu katika huu mchuano, na pia kama club tuweze kutafuta pesa ama hela za kutufadhili katika championship ambao unakuja next season. Onchonga nigo atebiru na komentakana agwechi klabu chia rugby meyansemo ya Gusii negento kragera abase abange bari bwatebyego abyensemo ya rugby guchakwendera kwinatira anakwerosia bwikanu nonye nigo arokirio kwigena kwa yenga orogongo rwa Gusii ngocherego sokie byego ebinge ebyagosori ya rugby ya samatuko ari mutwe lakini tangu COVID naweza sema miaka 5 ambayo imepita tumeweza kusajili timu zingine 3, that is Kisii Kifaru, Kisii Polytechnic kwa ligi, na hiyo imewezesha wale wachezaji ambao wako na nafasi. Unajua pia ukipata timu ni moja unapata ule mchezaji amekaziwa kwa sababu kikosi ni ya mtu 23, lakini vile timu zimekuwa nyingi inamaanisha pale grassroots rugby pia imeangaliwa. Chinga kiechechio Bob Onchonga nigo nyakire University ya Kisii ngambu yabono osoko bayega sero kigokora amegeri yabo bwikiranu. Kisii University huwa tunakuwa na uhusiano wa pamoja ambapo tunatumia facilities zao, alafu pia tunatumia wanatusaidia na wanafunzi tunapata kufanya recruitment kutoka huko. Ase ensemo ya Evans Makori uyo romo captain Okisi Rugby Club niga nekiribuna nigo bakorera megiria matindi na nigo bayarigenikegima ase chigosori echio ochia Minto Sevens. Na tuko ready kwa hiyo tournament. So hii kwa tournament ya kwetu lazima tu participate. So as from the playing unit tumeprepare enough, tumepiga fitness, unajua hii ni msaba, so lazima ukue fit both kwa field na mental strength. Nonya nigo omogosori oyo nigo aenekirie ebitango ao ebyo bigendrete ko banaria abagosori begosori ya rugby merongo rwa Gusii egeti yabo oboremeru ubwebiti byo gukora amegerio nabayigo enibo yo kugendereria emerobere yabo ase chigosori cha rugby. Sai training iko hapa ni ya Kisii University, hapa ndo tunatumia for now. But so unajua kukinyesha tunaambiwa tusitumie field. So tuseme kumenyesha na inafaa tu train. So lazima tuanze kutafuta tena njia nyingine ama field nyingine ya kutrain. Ya pili ni funds. Funds. Utapata kai championship tutakuwa na away games mingi zitakuwa Nairobi. So for instance tuseme game ya kwanza itakuwa South Coast ni Pirates, itakuwa Diani. So hiyo ni challenge pia. Juu hatuna hizo funds, hatujajua kama ziko, but si tuna train tukijua ziko. Gati ya chitimu chiriba na wacheli kirabo kandugo chikana chigosori echio na mone club ekyo ogya Kisii RFC awara ababe nyeji be chigosori echio club gya Keroka Technical club kedia kya rugby gya Kisii University club kedia gya Kisii Pori rugby ya Kisii Kifaru kurwense Meria Nyamataro ebirabu binde club kuru omochio Nairobi ekemo korwa ase county ya Kisumu Migori Homa Bay gati yechinsemo chinde chinyinge asegerego chia koba egosori enkongu ukiandage komi yokuronerege kombe kyo chigosori echio niko chirakorekane etarikia yemo amone chitariki ibere echio motyenyogo cha imeyegesero kya Gusii Stadium ase amashabiki amo nabarahi ao bakigerego kana imeyegetie kyo kya Gusii Stadium erikogo kya maisabo ori tukerio Soccer TV chigosori na banyangongo
rieta rianenchen Daniel Omwaga.